Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hak jengkon hak lempung ilakai football jang ke Shillong Premier League 2019, kebala pelong da ke Shillong Sports Association. Hak jengkon hak kat arterik mentau naiwing arjar ka kendai, kelalong hak pedeng ke kenhon jang ke Shillong Lajong Football Club, bat ke Renti Sports Club. Kajian kon hak ni kesengi hak pedeng kini kiken hon kelalong ke balak Shillong namar baki rangi lekai jong ke Shillong Lajong Football Club kila khamtam bat hadu ke bakut no jong ke Kalamin ke kenhon Renti Sports Club kala syaram no hadu sau gol no yaki gol na ke bentak ke kenhon Shillong Lajong Football Club ningkong layot ham dau lepcha hak ke minit ke bakat lai jong ke kelas step ya ke gol ke baar layot bentam dau F khar bengar hak ke minit ke balai pupra jong ke kelas step ya ke gol ke balai layot tap dau S kenci hak ke minit ke basau pon reo jong ke Kalamin bat ya ke gol ke basau pan layot tap dau N sing hak ke minit ke baprapo kendai jong ke Kalamin haba pai pat se ke jing yok kamai bon ki point hadu ke ni ke sengi ke khat artrek mentau naiwing ke Shillong Lajong Football Club kadan hak li do hadien bakalayo ban kamai hadu arpenyo point.
Go!